tuntruma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thlak tur chu chatuan dei zirtirna ti Brazil rama Washington chanchin ani Washington chuan anun pumpui chu Brazil rama Northeast Brazil Academy a hian amang zo ani ber apa hi he school kumsanga zakwa somli pathuma dina hian graduate masaber te zinga atelve a ama po he school apiang hi ni in alo panlai tronga he school a lekha zirtum ngar hi ani bok alo thanglian zela adu thu sam chu ti puitin ni in he school atang hian a graduate a Brazil Tech Service a na amuta ni nupui ana inu chuan fapa nein a fapa po he school atang tho hian zirchuak se adu bok ma se kumsang ni khan tuilian na satak ron thokin an school chu ati setavek maya Washington le chu school ngai na tak tak tu te po aswa somna sa hle kumte aliam deuh nu chuan Washington chuan 7-day Adventist ko shanin Northeast Brazil Academy thak na turin chulai ram chu school din nan an lei ani ti a reta a alom takzet ani anuna chuan school chu atel le theinan anun pum thak a huamani chuti lai chuan Washington chu chumi school thar an sakmek atanga motora darkare lote kalahla khopui lian ve tak recife khwa a chenga chu khwa chuan an chungkwa in nom satakin an oma indang po anei nual bok tin pension po a hlat to lo ma se chungzong zong chuan omzia anei lo school thar lama an om theinan atong trai reng jok ani te chuan an thona chuan transfer adilta a ma se transfer mu hi thil olsam anilova chuti rualin na thok senior pension nai deuh te chuan transfer hi an mu thei thung Washington thona a an pu chuan Brazil ram chung state danga om adu le du lo chu azota a ma se adu lo thu soin kakal theilowang 7-day Adventist school thar na ya son om kadu katan chuan zirna hi apoimo takzet ani ti in alo changa apu chuan chu mun om chu idu tak tak mo ti in azot le a ti reng mai ti in Washington chuan alo changa niro se atita a awal sam khop mai apu chuan paper assign pa in khale school na ya chuan na chu iwa thok don nia atitange nge a diktak chuan anu puile afapa chuan an inson tur chu an phurte chiam lo tuna an omna recife ya hian annun anuam zoka dolian tak tak te omin engkim mai chu awal sam vel vek zok ani ma se inson chu an rem te ve ve ta thowa Washington chuan school na ya ramlein in asangal boka recife ya an in pani chu shalin he school project ti puitlin nan apoi samu te chu adonate bok ani kumsang ni pasari atanga he school saktran ani khan phur takin school ma son nan athoka sumtuak na lama le no panglut tur zun na konga thei top achua bok no pang then khat school fee te pek sakin principal masaber omnan a input chu apehiala annuwa an omna tur in dang chu asale ta zoka ahlimna ti zual turin school chu sangni sompali kum khan an hongtran ta a afapa aigora kum sommi chu zirlai no pangzialu masakber ani tange nge tuna hian Washington chu kum somruk pangmi ni in a pension to a ma se chu school bulmaya tax office a chuan ala thok reng tho ani he school aming pum Pernambucano Adventist Academy hi Washington a hian amangai hle a an kulpui ani tak meu ani he school a hian an chung ko chuan thum zetin lekha anjir to a annun po na sataka ein herdang lama wangin alom hle Washington a chuan Pernambucano Adventist Academy hian chatuan dei zirlai an zirtir ni in ka hria a no pangte hi vanram pan na konga an hruai ni in ka hrebok ti in asoi chuak hial ani tun quarter 13 sabat tholom then khat hi Pernambucano Adventist Academy a biak in mi zanga len theina tur saknan akaldona he RAWNGBAWLNA poimo tak ti hlotlin nana in tholom te phal taka in pek don wangin lom thu kan soye kati zum kha tun truma RAWNGBAWLNA chanchin kan ngai thlak thei chu ani